birthday to me. Jadi namanya kenapa cola? Karena memang dia wanginya seperti Coca-Cola ya ini. Ini ada ikan asap, wangi banget ya. Wow, yang ini lebih mahal, gengs. Ini 65 euro yang ini. Ini? Tepuk jidat. Kamu dulu di sini. Wah, panas banget ini, gengs. Cuacanya cuaca GJ. Aku di tempat teduh. Tapi aku udah pakai sunscreen dan sudah pakai sunblock. Tuh, ini abang mau ngasih surprise. Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun tapi buat bapak-bapak, inilah. Happy birthday. Unverpackt. Aduh, ini guyon banget ya. Luar biasa nih Pak Marpaung. Kalian pasti ingat vlog kita tahun kapan ya, masih di apartemen. Itu abang beliin aku hadiah ulang tahun, tapi sebenarnya itu hadiah ulang tahunku buat dia gitu kan, karena lebih banyak dia yang pakai gitu. Pertama griller, kalian pasti ingat waktu itu dibeliin griller sama vacuum cleaner ya, vacuum cleaner. Terus ini mesin pemotong rumput, hanya saja ini lebih oke, soalnya kalian pasti ingat mesin pemotong rumput kita yang lama itu mesti bawa kabel kemana-mana keliling. Ini sudah tanpa kabel tapi pakai apa sih namanya, pakai baterai gitu. Jadi unboxing hadiah ultah cuma buat dia gitu kan, luar biasa. Tepuk jidat. Aduh. Nasib jadi bininya Pak Marpaung nih. Karena kan aku pun juga motong rumput, aku hobi di kebun. Aduh. Thank you so much. Thank you. Tepuk jidat deh. Dia yang pengen punya, dia yang pengen beli terus nyari momen karena aku ulang tahun. Alasannya gitu. Tadi ulang tahun istri. Coba bisa dikeluarkan. Ini bisa diambilnya. Ya. Papa, wie mit die Rate mir helfen? Iya. Bitte kann mir mein Auto dann fahren. Iya, nanti tes. Wih, ini kartonnya berat banget. Ist da noch was gefallen, Leute? Oh, gar nichts. Nggak ada. Habis. Tata! Zum Schlafen ist die Frage. Tadi kami belanja dan aku duduk di mobil itu udah berasa karena sunny banget hari ini kan dan hangat, kayak gatal-gatal daerah pipi. Aku lupa ngambil pakai sunscreen sama sunblock pas di mobil. Tiba-tiba cuacanya drastis sepanas ini. Oh my god, ini April Mop ya kan? Masa? Ja, lass das mal. Da müssen Schlaufen dabei sein. Oder weiß ich nicht. Amazing nih Pak Marpaung. Ini loh, ini di depan. Dah. Ah, Ini da dia. ist was. Ja. Ini dia, baut-bautnya ada di depan. Di depannya ada box. Aduh. Das ist auch noch im Bügel, gell? Iya. Jadi ini dibangun dulu, terus ntar kita test drive.
Nanti test drive aku ya. Oke, yang pertama. By the way, ini berapa derajat sayang? 21, glaube ich. 23 derajat Celcius dari cuma 8 derajat. Gila ya nggak? Itu banyak lagi bunga-bunga madu. Pengen petikin semua. Sudah ready? Ini kwap. Ini. Tetangga juga lagi potong rumput ya, gengs. Harap maklum. Jadi ini adalah baterainya ya. Oke. No kabel. Yuhu. Coba start. Wenn du reindrückst, so kannst du die Höhe verstellen. Oke, jadi ini yang paling rendah. Potong rumputnya paling rendah. Berapa senti? 25 ist niedrigste. Oke. 2,5 cm. Oke, 2,5 cm. Aku coba tester ya. Schneidet nichts. Er bringt noch nicht, bringt nichts. Tepok jidat, gengs. Jadi kan dia nggak motong sama sekali tuh. Terus aku bilang sama abang, kamu udah baca buku panduannya belum? Sebelum nge-start dia main nge-start aja. Aduh, tepok jidat ini bapaknya Kido sini, aduh kadang-kadang lah. Kita tes yang kedua ya. Asiknya motong rumput tanpa kabel, ya ampun. Itu potongan rumput kita yang lama, usianya mungkin ada 8 tahunan, 9 tahunan gitu deh. Finally ya, nggak perlu gulung-gulung kabel, dibawa kemana-mana, muter-muter gitu. Manjat pagar, padahal pagarnya kebuka nih gerbangnya. Kelakuan kayak anak laki. Yumi. Minta digendong abangnya kah? Ayo lagi naik bum bum. Hei. Hai geng, selamat pagi. Happy birthday to me.
nih, dan pagi-pagi ini Happy birthday. udah diajakin abang mau pergi ke suatu tempat yang pasti sudah lama nggak mama datangin, dan salah satu tempat yang aku demenin banget. Jadi ini ulang tahun, pagi-pagi aku diajakin ke pasar. Jadi kita bakalan ke pasar, ngajakin kalian semua juga ikutan kami ke pasar ya. Kido sudah pergi sekolah, jadi pastinya cuma bawa Yumi-chan. Good morning. Oh, batuk. Selamat pagi, baby. Let's go. Let's go. Udah sampai. Bagus banget nih. Kita di Kota Gemun dan yuhu. It's my birthday. Jalan-jalan ke pasar ulang tahun. Ulang tahunnya ke pasar, gengs. Cantik banget. Habis ini kita mau beli cakes di salah satu toko kue kesukaannya mama, ada di sana. Toko kue ini juga jual cake sama ice cream gelato gitu. Dan usianya udah tua banget. Kalau nggak salah dari tahun 1887 apa 78 gitu. Pokoknya 1887 apa 1878 gitu. Udah tua banget. Jadi aku kenal itu toko kue ini dari guest family-nya mama ya. Dari ibu angkatnya mama waktu mama ke Austria jadi au pair. Cakep ya. Wih. Dan di depan sana ada pasar tradisional. Pasar mingguan. So cute. Cute. Yumi-chan. Itu ada keranjang-keranjang. Wow, itu tadi kalian lihat tas ke pasar tuh, tas kuning, tapi mama udah punya yang biru ya. Ada berapa biji? Lihat dong ini. Kalau kalian ke Kalimantan, ke Balikpapan, banyak yang jualan seperti ini. Cute ya. Aku punya yang bulat. Ich habe zu Hause di Runde ya. Nih. So cute. Oh, itu yang dipegang. Ini yang bisa dipegang nih. Ini lucu. Wow. Cakep. Coba kita lihat keranjang-keranjang buat jamur. Kita buat berburu ini cutek banget nih. So cute, Yumi-chan. Berapa ini harganya? 27 euro. Wow, yang ini lebih mahal, gengs. Ini 65 euro yang ini. Sayang, Net. Kesukaan favorit. Hah? Baby mau yang mana? Baby mau? Baby?
Ini disebut baby nih. Ini buat baby. Yang mana? Yang blue. Mau yang blue? Ini, tunggu. Ini dua. Spy. Tunggu. Mau satu. Ini. Kasih lihat papa, mau itu? Mau. Ini yang ulang tahun Yumi-chan apa Mamai? Hah? Yumi-chan beli tas dia, gengs. Cute banget. Yuk, kita cari ke sana ya. Kita keliling pasar yuk. Tuh, ini buat ditanam nih, gengs. Itu ada kucai, schnitzel. Inte ha med. Buah-buahan. Ada strawberry, anggur. Wah. Itu lihat dong, garlicnya fresh banget. Nah, ini nostalgia kita, sayang. Tuh. Aku sama abang ketemu di dalam sini. Kita kenalan di sini. Nah, sayang. Brandel. Ja. Kenalannya di situ. Love it. Aku suka banget keliling pasar kayak gini. Wah, ini aneka sosis. Wangi banget. Itu ada mobil roti. Yuk kita belok ke sini yuk. Iya. Aduh, gemes banget. Wow, ini ada sabun dari susu embek. Ini bahan-bahan wol domba. Wow, sayang ini rababa. Kensu rababa. Ini kecut sekali ya, tapi enak. Enak kalau mau bikin something. Mana Miau? Mbek. Tali sepatuku kebuka lagi ya kok. Miau. Ini aneka sayur-sayuran. Ada lobak nih besar banget. Ih, lihat dong dia megang tasnya. Tasnya harus digantung gitu, gengs. Ini ada aneka madu sama kayak apa ya? Kayak penyedap rasa gitu ya, totole gitu. Dekor. Pak. Ya. Ini lucu banget ya. Per bijinya 2,80 euro, kalau ngambil 3 jadi 8 euro. Dia bentuknya segitiga. Dan yang jual sosis-sosis gini banyak tuh. Mobilnya ada berapa biji. Beli apa? Aku nggak tahu mau beli apaan. Tuh aneka bunga-bunga di sana. Oh ini nih, sutil-sutilan, celemek-celemekan. Mahal ya, aku di Korea beli 3.000 won. Ini harga satu celemeknya 17 euro.
Wih. Ini apa? Petersilia, basilikum. Mau tanam selada. Ini ada rucola Morgan. Ini kayak oregano gitu-gitu ya, bener kan? Oregano, mayoran, timian. Ini cola kraut. Jadi namanya kenapa cola? Karena memang dia wanginya seperti Coca-Cola ya ini. Ini ada ikan asap, wangi banget ya. Ada guguk. Wow. Ini ada domba, ada embe. Aku pengen makan embe. Jadi kira-kira seperti inilah ya pasar mingguan di Austria, di kota terdekat tempat kami tinggal. Dan dia itu nenteng tasnya si Yumi-chan ini tuh harus banget kayak gini ya. Baby. Iya. Tuh, ini kira-kira 20 menit lagi baru si cakery favoritnya Mama buka. Makanya kita harus strolling around dulu. Habis kita beli cake, terus kita lanjut pergi sarapan. Mau ngebrunch sama Yumi, birthday brunch. Mau duduk? Ayo, sini. tas mini. Ayo. Wow. Bagus banget pemandangannya. Bonbon? No? Buat Mama aja. Jatuh. Dia nggak suka ini. Nggak mau. Buat Zoe. Oh, ini kecut bonbonnya. Tadi dikasih ibu yang jual daging. Mau beli daging domba. Wih. Kecut. Foto dong sayang, mau foto. Bagus ya. Cakep banget. Foto dong. Oh, süße Maus. Super cakep. Ada bunga ulang tahun. Ulang tahun tanpa bunga kayaknya ada yang kurang gitu kan. Yumi-chan lagi main muter-muter dia. Tuh. Gini aja udah bahagia banget rasanya ya. Buat aku sama abang, aku oper di sini, terus kenalan sama abang, terus merit. Dan dikaruniakan 4 kiddos yang lucu-lucu, sehat-sehat, gemes-gemes. Cakep banget ya di sini. Ha baby, itu udah buka. Itu yang tulisan Konditore. Tapi kayaknya cakesnya belum disusun deh. Coba kita lihat ya. Tada! Ih, ada gelato.
Yuk kita lihat cakesnya yuk. Jadi wedding cakes mama dulu sama abang, kita ordernya di sini. Halo, guten Morgen. Come baby. Achtung. Achtung baby dah. Iya. Yum yum yum. Yang bulat-bulat nggak ada ya? Full dengan strawberry itu juga lucu. Itu lucu. Yummy yummy. Birthday cake. Perfect. Dankeschön. Tschüss. Dat is chips heel goed. Foto? Foto. Happy banget. Nostalgia sekali hari ini. Tuh, ini jadi sudah sedari 1878. Udah sampai. Yuk kita breakfast di sini. Ngebrunch, brunch. Nih, kita pilih. Aku suka ini. Yang potato mana ya? Nggak ada yang potato. Yum yum. Udah mamam duluan dia. Iya. Keju. Oh, keju. Makan. Ini? Oh baby, baby nangis. Probeer maar. Enak. Udah kelar brunchnya. Baby, tunggu. Stop. Yumi, stop. Stop, come here. Sini. Ini ada cakes juga nih, ada cakes. Ini kayak pie buah gitu ya. Siapa? Birthday Mama. Das gehört dir. Happy Birthday Mama. Lagi dong. Happy Birthday Mama. Thank you Abang Kocik. Mwah. Mwah. Maci, ini untuk bikin honik. Iya, buat bikin honey. Sekarang kita lanjut. Potong kue. Birthday cake ini adalah cakery favoritnya Mama. Wow. Favorit.
Karena wedding cake kita aja ya, saking favoritnya dari bakery ini. Yeah. Happy birthday to you. Siapa yang to you? Birthday to you. Mamai. Wow, cakep. Next. Ini cake yang kecil-kecil. Sayangnya tadi aku tanya nggak ada yang lain gitu ya. Bilang mereka belum tukang cakery-nya belum ngeluarin gitu. Wah, gini gimana ini? Ada yang strawberry, jadi ini campur-campur. Wih. Ini favoritnya abang badan Smita. Dan favoritnya guest mami aku, guest mom, sewaktu aku jadi au pair. Wow. Nih, yum yum yum. Sekarang kita taruh lilinnya di atas ya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2. Belum. Nyanyi dulu happy birthday. Nyanyi ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday dear Mamai. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish? Alles Gute zum Geburtstag. 1, 2, 3. Ja, lass sie ausblasen. Happy birthday. 1, 2, 3. Verursachen wir. Bravo. Einmal noch, lagi. Lagi. Nicht sabang. Zum Geburtstag. Okay, passt. Viel Glück. Okay. Immer nochmal. Ja, einmal Gottschick. Einmal kocik. Nicht Hah? 300. 300. Nein, nicht so. 63. Da. 362 tahun. Cepet. Sudah sini. Wow. schlecht. Das benutzen wir noch. Oke, bravo. Louis. Bravo. Buka kue, buka. Sag da. Sind das zum Essen? Nah, ini bukan untuk dimakan. Hä? Ini pita. Ini daun beneran. Oh, kirain daun hias. Ini coklat mousse cake. Wah. Papa, das Wow. Gabelnya. So. Suapan pertama buat siapa? Buat Mama. Yummy. Enak banget. Sehr cremig. Wow. Komm mal, nimm den. Gut. Good. Siapa yang mau daun min? Mama, Mama. Tunggu. Tuh. Ini Dains. Moment, Ada Minsa, ada Brombera. Ya. Und Mama hat da. Ja, da. Oh, ini punya aku semua. Ja. Gottschick aufpassen, ja. Ja, Vorsicht. My birthday cake. Ja. Coklat mousse cake. Mau lagi? Ini kita ambil. Makasih. Gut. Kita baby dah. Ya, mau sering-sering beli kue ini. Kemau nächsten Geburtstag kommen da kaufen. Mama Liebling. Gibt es ja schon ewig lange, diese Bäckerei-Konditorei? Also Konditorei, es ist eigentlich keine Bäckerei. Konditorei. Genau. Und
Hochzeitstorte. Genau, unsere Hochzeitstorte ist auch von dort. Ini Geburtstagstorte von Mama. Sich. Mau cobain yang ini sayang? Zoe, Du bist noch von dort. die. Ich möchte Blaubeeren, kata Yumi. Mama, ich will auch Ja. Bananenkuchen. Ja, dann. Ich sag nur. Kamu juga mau yang banana? Ich teile mit Mama. Ya, aku mau nyicipin. Menta mau yang blueberry ya? Blueberry-nya kita potong. Mach Mund Oke, auf. tunggu. Aduh, besar banget. Ja, unser Das schmeckt so Verbindungswasser. lecker. Hmm. Bis. So. Mhm. Jadi ini kalau nggak salah kayak pie gitu loh. Dia kayak pastry. Oh yes, ini pie. Pie. Strawberry pie. Hancur dengan full cream. Das ist ja Cheesecake. Aber sehr Wow. weich, sehr. Wow. Wah, yang blueberry enak banget. Ya udah, kita bilang apa? Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Sampai ketemu besok. Terima kasih banyak untuk semua birthday wishes dari kalian dan doa-doa ulang tahun buat Mama. Bye. Sarangi. Ciao. Nah, Stück von hier probieren. ya cobain. Aber auch mit Erdbeeren. Mau coba? Ambil lah. Ja, du mit. Wow. So. Ist ja gut, oder? Die Erdbeeren sind so gut. Okay. Ini pastry. So Sini sini. sweet, sauer. Warte. Mama bekommt das letzte. Der Highlight. So, hier? Ja, genau. Glaube ich. Hast du Ich habe alles genommen. Mama, ich war in Billa und hab dir was gekauft. Latte Macchiato. OMG. Warte, Ini padahal mamanya, man sieht das nicht. So. ini padahal mamanya pengen udah mau jalan-jalan sore ini udah ganti kaos. Thank you so much, baby. Latte macchiato sama ini Raffaello. Du liebst Iya. Und du machst auch Giotto. Giotto. Ich weiß. Aber Mama, du machst genauso Giotto, oder? Giotto. Mati. Ich weiß so, es gibt sogar von Starbucks eigentlich. Hättest du auch für Mama. Dann wäre sie so, yes. echte kein Problem, Vielleicht habe ich es übersehen. Das ist eine grüne. Cute banget ini dari Duo Gadis. Ini yang dibeliin Zoe. Terus ada kartu ucapan ulang tahun dibikin sendiri sama dia. Terus ini ada coklat favoritnya Mama dan ini dari Kakak Menta. Ini juga ada kesukaan Mama, Giotto. Tuh, sama ada kopiko dia tempel. Terus dibeliin yang latte macchiato Starbucks punya. Dua-duanya latte macchiato nih. Favorit. Thank you so much my girls. Gemes gemes gemes.